Ita manje liphepha la le-psychiatric center but mina nje angisabhadala ekhumbeni. Vele nje. Kuvele nje kusuke emholweni nakusika sibhadalene bonke bengikhokha leti mphepha. Ngese stage kaKhoza. Ngese stage kaKhoza vele nje beza understand nje. Kakhulu phela. Mina ebhuti yathi mina liphepha tami ekuhlanyete ngisitambamba. Noma nje mina ngimbabana. Nama ngibafomna liphepha tami angisiphathi liphepha ekuhlanyana bafohlukene. Kuna leti bovu na leti green. Leti green tisho uyahlanya but right. Yathi leti bovu. Bami bafika kahle liqiniso ngadalwa 2005 mina yabona. Yebo. Then ngeka 2001 ngaqala i-comment. Yes, ngaqala i-comment nga 2001 then 1999 ithiwe khona ngathola i-recognition. Nami nje ngaqala ngavusela abantu nami wahamba ngeCovid umfati washot. Yes, wahamba ngeCovid ayothenga sifonyo. So yawahamba man. Ngitswapha. No. Wahamba emhlabeni wahamba. Hamba bukaphuma sakudlala ngathi nje ngisayothenga sifonyo. Uyambuta shoti ngiseshoti wena nabukho mlamba othenga sifonyo nesuitcase. Bangathatha. Okay. But lengakusho ngaleso uthi nakwahanjwa mfowami. Akwahanjwa phutha mangifuna ukuyeka. Because yena ku just lesuthu lekuzifike kimi kwahamba inkomo lethi ngisikisi. Lapho manje sibayene ekhaya. 6 wethi inkomo kwabe sekutholakala lesuthu. Phepha unemanga. Manga ngide phutha 30 rand. Ufuna ukubukathe. No. Okay, for ukuphendula le question yakho leyo my brother, ukuthi i-highest booking fee kuke kwaba ngimalini. Ngicazi utatibonela wena because mina letinye into angisinalo mlothanza kucoca uyabona. Yes, but angisiyothanza kucoca because but ke nibuya kulo 25 phela. Yeah, 25 rand sibuya khona but kulokubuya ku 25 rand kufuna bese uyabuka lokuthi sabeze sifika kuphi yabona i-invumelo Facebook page la TikTok yabona because maka kusimlothanza into kangaka. So bokhanza ukuthi ngithola namajita ema-iPhone ngishute ke nangishuta kona namajita bese ngisendela imake through WhatsApp. Just lama video automatic and akhanza ngifike endlini. Shout out to Mark. Yeah, thank you so much. Ngiyabonga kakhulu umntana la mina. Sengihamba neyami phone yakhe. Ngihlonipha connected for balokukhulu ngithi sanibonani emakhaya everywhere la nibukela khona iYoung and the Brave. Sesibuyile nalenye episode lenkulu kakhulu lethi awujabulisa abantu kakhulu. Lena ke iYoung and the Brave. Bhuti ngifuna nje usibavuselwe nguwe. Bavuselwe nguwe nje ungivulele nje namuhla. Yaphazayisa umnadla. Ahleka nyahle uthi angiphazamisa. Phela ngikuba phela. Awukwendiki imlo. Angeke sengingeni kakhulu namhlanje sengingeni kakhulu mhlambe kulesudu yini nase kunalesudu bese yathuluvela angathi kunjani bhuti Phepha because inhloso vele kunokungiphazamise bhuti wami nginikete lesikhathi wendele mfunwa nguwe uyabona so ngiphazamisile is okay mina ke alayize siphilile mfowethu siphilile bhuti wami as you njengoba batshelile ingiphume esingesini. No batshela ukuthi ngipepe lona impela ngipepe lona ngihleli nemnakethu siyabonga thank you so much for welcome mfowethu kubona ukuthi ngicine ngihambe ngifikile lapho lapho ayibhuti ngicela ubamukele nje singaqhubeki ngicela ubamukele everyone nje lo uyabukela nje lapho nje umvuse usolo sibabukela bakhona nje umvusele nje utatibonela ngawo ama comments because phela sithembe bhuti. Okay, so maswathi lamahle nabangaphandle kwakuleli siyanemukela ku podcast yethu chilling with siyabonga. So kunenge le-stack discuss la noko ngingade ukuthi yini but lokune ngisesitawuva ngasiyabonga yabona. Because kufuna kuvele lalo lethi imphepha tami ngikhodibani letala ukujekela lengcongwane. So kunge-stack address lana ngaphandle kwenkinga. So over to you sewami. Yebo ngiyathi sibathi kumcolo ukuthi ube nalo iphepha lale. Le phepha laleli? Yeah. Okay, nangabe kumcoka kuba neliphepha lale why you do? Phela bhuti angithi mina ngisa researcher ukuthi lisita kuphi nakuphi. Liyasita manje liphepha la le-psychiatric center but mina nje angisabhadala ekhumbeni. Vele nje. Kuvele nje kusuke emholweni nakusika sibhadalene bonke bengikhokha leti mphepha. Ngese stage kaKhoza.
It's stage kakhoza vele nje bebeza understand nje kakhulu phela mina ebhuti yathi nibebhata mntu ekuhlanyethe ngisitambamba noma nje mina ngembabana nama ngembabana nje bhuti wami nangabe nje lo mshintshi lapha ebhasini sasiyasibhadala nje ngoba bese stage edolobheni Bebona nje roofing ayikho stage edolobheni and uthi indlela kungiphikisa cause phambi nebafoma nibebhata angisiphani nibebhata ekuhlanyana bafohlukene kunalethi bovu nalethi green let green tisho uyahlanya but right yatibona etibovu ha etibovu barethi ingoti mbamba lethu baye mina ngivele ngikhokhela lethi bebhale etibovu yabona hayi jani phela sengikhokhela lethi bebhale lethi awungiphikisi lo kwambamba no wena le ngikutshela kona angithi nje mina nangithi stage edolobheni nje itoloko lokulandzela lapha ifly kick but bebhale leto nje inaniphuma ke Kuyakuvumelana ukuthi nodi phela vele tingoti kakhulu bebhale nomfike police station nje bebhale etibovu mina yethu na ufika nje police station wafika wathi hayibo Nkosi ungilimalele lona ngimshayile lona kuliqiniso uyabona but kulokumshaya kwami asiyekele bafuthi azivele okunene asiyekele okay ligama la Pepe licala kanjani ngiba nje lothi hayi lona ngipepe ufika njani awukhona uzongeta the comedian okay but so lengingakusho ngingathini ligama lami ngipepe right igama lami ngipepe legama la Pepe lisukela ekutheni namfo kwami benginagogo mina na gogo wami beka kamaphosa actually akusiko kwami ngikhokho because makwamkhulu ne ngimakwamkhulu so ngithi khokho kuye so khokho wami bese kamdzala vele ethe Matinyo uyabona sibongo ngavlakati mina so beka ngibithi ngeligama bekathi ke azongavlakati sibongo so beka ngibithi ngalesinanatela athi Mphephethe yabona manje beka ngakhona ukubita lo Mphephethe because bekete Matinyo nabafa yabona okay so beka sinangathi Mphephethe athi Pepepe yabona Pepepe yabona Pepepe manje ngacila seke ngipepe ngaleyo ndlela uyabona so namhla solo ngilo Pepe loyo ke from le kukhokho wami uyabona wase nje uhamba na ngase ngihamba nalo lelo gama lelo so briefing ngasho ngizimbusisekile ona lesibusiso vela ngoba lagcina selekufaka nasetinveni kakhulu ababa kakhulu le li heavy nako nje lengakusho sengimuphi komnyaka la sekungete khona lo the comedian because vele bengingipepe nekwabe sekungedeka the comedian yebo sengwazi selifika lijoyina ngo blood smart man number when u realize nje sikwangedeka lo the comedian and kuliqiniso okay mfowami so lengakusho the comedian ungedeke in 2020 okay manje nibuthi singacani in comedy angini yes bami nebafika kahle liqiniso ngadalwa 2005 mina yabona yebo then ngeka 2001 ngaqala i-comedy yes ngaqala i-comedy nga 2001 then 1999 ithiwe khona ngathola i-recognition nami nje ngaqala ngavusela abantu estratini man yes butama asidlali futhi no nama ngidlala ngihlele ebhuti yabona angidlali nami ngihlele ngilanza wena angithi mina ngulanza fresh man uya njalo emuva wena ngeke utala 2005 bese recognition uyithola 2001 hoysho silenvi complicated because kona nami seyoung dita manje but liqiniso lisho njalo amangala ngiyakutshela ebafameni athethe into mina ngicoca uboti notha uthathe serious yabona onganga singatshekelwa ingcongwane mina bafo 2005 ngatalwa uyabona ngasi nangitalwa mina kethu ngaphila ngasi nangiphila ke 2001 sengicala i-comedy ke bhuti wami yini lo ngayiva lapho okay but yabona i-comedy kunini la khona i-comedy yakho seyifika la khona bamse bayinaka uyabona ukuthi hayi man le mvo lena man ngathi ithatha kudenda sako uthatha isikhala sem70 lampelweni correct 1999 lapho 1999 lapho nami nje bese ngisengihamba lapho sengiva bomshana bangivusela left and right bomshana like banibani yabona abanqane yabona sinangithi yahamba bobhuti bangweyivele uyabona yini nami ngithuka so then ngaphusha kwaze kwafika lana uyabo so it has been a long journey dog it has been a long journey ababhuti awufuni ukungiphendula awufuni uyaphika okay but masenginathena manje because wena ngathi utektokulwa la kule podcast ubuya ku speed awunathi wena ngathi utektokulwa nami la ngani ngiyakutshela ekusengithi mina ngatala 2005 ekusengaqala i-comedy 2001 yilo lo ngayiva lapha mina siya phela mhlawumbe khubamba angifuni ukuthi ngiphume sengikhubekile la because phela vale ngisho la ngithi angibuthi yakutshela kwathi mina ngimlotati ukuthi kanjani mina yabona indlela tamtatwa kimi nasongiphikisa nje ukuthi olukhona elikhona olukhona asangithambise nganamandla
awuthambise bhuti mhlawumbe awukhumbula ukuthi noma waqala esikoleni ngoba labanye umkhanda ukuthi baqala esikoleni. Yes, Bathi but bona la ngayicala esikoleni. esikolweni comedy 2021 doc. Okay. Ngayicala 2021 comedy. Ngapusha kwaze kwaba nginamuhla. Okay, athi nje ama comments la kukhuthatha ngoba ukhanza ukuthi na usaqala intweni. Na uqala indvo lo yathi lo tati ngayo wena ukuthi ya. Yathi nemfowethu nje ngikucela iqiniso lo ngemnakethu. Bantu labaningi basingakangirecognize mina doc. But bantu labathi liqiniso bantu labahlala eKaSlam. Yeah. Awona eKaSlam mfowami since kusukela nje mfowami. Emajita abike tato ngilanza le endlini ngathi kusephephe sifuna nje kutohlala nawe yabona. Kwatise phela ukuthi ngumshito wahleza ne vibe yabona. Ngikhuluma into le real lekhona mina ngihlekisa ngento le real lekhona wonke umuntu ayibona hleke yabona. So le nto lena nabhuta mina so far angikake ngiwathola ema comment negative kangako yabona. Yeah. Angikaye ngathola ema comment negative ukuthi nje kuse ngathi ngiposta something bese comment umuntu athi kusewenda lide ini yabo. Hayi kuma comment lokho angikaye ngakuthola man. Kona ake abakhona but not kangako yabona. Not kangako. Yeah, so en lokho kwanginethe isithombe sethi hayi bantu bayabhilivela kimi. But ngakufaka emcondweni ukuthi bantu bayabhilivela kimi because umuntu ngaba like nje shotha umsebenzi wami uyancomeka yabona iyabonakala. So kwaba kanjalo ke mina. Ukhula ke ubukela kubani? Bobani lo ngathi nje na uthi bokhula nje uthi nangafana nani. No, nangafana naye. Nangafana nani. Manje ebafo na ubuka ngina indlela singafana nemuntu. No, ayikho. Ngiyakubutela phela because angimi nawe mina ngiyakubutela because bangimile naso njeke kusengifuna kufana nana kanjani. Kuna nalo kuthiwa i-role model phela bhuti. Oh wena yini wangibuthi usinga inspire shwangibani ukuthi ngende comedy. Phela bhuti ngithi uyabo. Bafu boba straight. Nje naso sekuse ufana inspiration bhuti. Inspiration like. So mina umlebe ngibuke kuye ka comedy mina kethu kuze nje ngicala i-comedy mfowami. To be honest. Bafetha ogedlembane emathi gedlembane bhuti. Ayabona gedlembane mina kethu nani. Mina i-comedy bekungasindwe bengiyifavor futhi akusi indlela bengicabanga ukuthi inyoke ngiyende yabona. But then nangihlalele okushine manje dabekane kwekuthi kuse yathi wena ngakuzamela into naye kuse ungakhuphuka. Nangake wente nake kuse yabona kungaba nelishintsho so ngathatha inkulumo from bobhuti ngahlanganisa because le nto beyingakhulunywa ngumuntu munye yabona. Beyikhulunywa abantu abahlukene yabona. So like hayi man. Yini the comedy yabona? Yini the comedy? Abese ke sengiyaqala ngiyalandzelela ngecomedy ukuthi yini the comedy but nangithi ngiyalandzelela ngecomedy ukuthi bobani ema comedy nangwana ngakhanza bogedlembana yabona. Hayi sekuyibambile malume. Ngathi ke mina le comedy ngilento leka so ngene kusabula walihleko lapha bogedlemba wathi ngihlule mina kwenta lento lena. Asingeke uhlule ngeke manje ngihlule kwenta lento lento ngegedlembana. Yabona ngase ngizayi. Asengiyende lento ngegedlembana. What I'm trying to say I was inspired by gedlembana. Phela wena shothi bhuti. So maphupha akho phela wena shothi safezekile ngoba ngeke ngakubona unaye ugedlembane i-comedy nama movie. Okay lapho sitawufika but okay ku-inspiration kwami ngigedlembane lo wangi-inspiration wasingenda i-comedy. Yeah. But umuntu lengathi ka comedy ekuse wangenda ngavuleka umcondo about i-comedy because na ama comedy akafani uyayina nje yes i-comedy yami nje mina ayifani lena yagedlembane ya unique nyana yabo. So mina umle ngibuke kuye kakhulu noma nje umle ngathi ekuse yabona ngiyamfavor ka comedy and ngiyamfavor because ekuse usmart ema jokes akhe asmart akusina ama jokes ekumemeta yabo we yabo ama jokes nje la brilliant ngushanga joke about something lekhona yahleka yabona ambobo ngisamasonto ekuse. Yebo bongisa lo ayikhohlwa ngale boyle kusabona kwabongisanane kusele kwakwenza mbamba lo ekuse. Bokusekusena ngihleli naye nje kusakwende kuphele 5 seconds ngakahleka. Ngeke futhi umvame meta. Uyabona bongisake umuva memeta ekuse athi memetela but senguzilento ila kuye yabona uyakhuluma nje uhleka. Okay yabo and nawe ke sohleka and awuhleki ukuthi maybe uthenga yena uhleka because le khuluma kuyahlekisa. Okay abakhamako lo shothi lemvo kufana ne stage play ne movie lokuthi khona abantu laba gifted ngala kuthenini benda sketch like imvo lefana ne sketch khona aba gifted nje ukuthi bende tinvo but ungabona i-comment but ukhaza uhleka mfowethu uyabona ikanjalo ngichazana ukuthi uyayibona le nto ngibekisela so ikanjalo wona mfowami ikanjalo ke bhuti wami so
ngathini banje mina mfowami labangivula umcondo ngecomedy kwabangigedla imbali nabo ngisamasonto mfowethu. Okay, but so pushile ke ngamthanda wakho kunini la khona ukuthi ikhanza ukuthi inyalo ngathi sengeke ku-mainstream nya nakuthiwa kukhulunywa ngama-comedian eSwatini ngeke umshiye Pepe hayi kona ngeke ngeke usamshiya Pepe kunini la ukuthi ikhanza khona ukuthi hayi man ibrand seyifikela kuleli zinga lelo okay but mina angisedi imoto ne so nangedolobheni ngihamba ngepublic yabona la ngiyasama ngihamba ngepublic so ngiyangibukeke nangihambe mfowami mfowami angifuni ukuya but the way into ngakhona bala nami angethemba yabona but sengozi nje if nayo kwesikhathi sami ukuthi rota kuvimba lo dog understand because uNkulunkulu into tenda ngalenye indlela dog yabona so ngitiboneni nge lokho mfowami ngitibone the time nangihamba mfowami ngitravel nje ngento lexe benginekamba ikusebo bhuti bangiphakamisele kusesishayisana elihlombe kuvuselane kube mnanzi yabona bayithatha sakudlala le ngaphinze ngaphuma asangiphuma ngihambele edolobheni ekusecabanga ukuthi uhambe etown ekusudibane nagogo gogo ibani lomtsale kuse mina wamqabanga ukuthi kusiya ngangena entweni umbathi ke hello esakhile mayisothule athi hallo uyangena athi lemba ngathi serious kakhulu le ngacala ngabona sayileni serious man lena kuse yabona kodlule lapha ekuseni ngithi ngihamba ngidibane ekuseni nemuntu lombona ukuthi ngento yakuba ngi-CEO noma principal yayibona into le hey edog umvelo uyanguthanda ngemlono emkhaba ngisho esifubeni umvase lo ayisothuleleni sakhe ngithi mine wena labane emkhaba esifubeni bayangena nga TikTok yabo so leni ngicala uyinothisa lapho lokuthi I know ngento yakube sengu spotlight bengingekho show bengingekho show ukuthi ngiku spotlight dog then ngabe seke sengiyabona ekuseni ngifike ema-officeini mina mfowami nangifike ema-officeini nje noma ngimaphi nje nangifikako ngeke ngiphume laba abantu laba more than 10 bangakasho hello so lokho kwangivula lo mcondo ukuthi hayi man there's something beating out about me dog yabo so it wekona ngabona ukuthi hayi ngento yakube kusebenzekile isikhathi lesiningi Pepe uhamba na short mfowethu nihlangana nini na short ngoba bo Pepe na short nje Pepe na short hey bacala baphakama bamvu Pepe na short nihlangana nini na short nihlanganiswa yini kunini la senibona khona ukuthi athlete wethu asesiyibambe kanje ngathi inemandla nayika so yeah okay so lokwendeka wona mfowami I think it's last of last year dog so last of last year bekune event lebeyikhona kalamawandla ne kalamawandla ngala kuboluva bekune event I think base like a talent show if I'm not mistaken yabona so nakanayo talent show waya short I think bebambukile namakhwali lebekayokwenza so nakayile lena nami ngaya ngazaveza khanzana le bengingamathi bengingakayambona yabo so sasihlangana ke lena shothi na bekangikena akangibona ndweni because mina trender angaqali namuhla but the recognition ithole namuhla I hope yangithola so ngaba nako lokutrenda so yena nje wedakima phethele enye ivideo yami leka iseve ecingweni lakhe yabona bese ngalo nje sibeka ifeni yami kancane ngaye sibeka ifeni yami kancane yabona so beka ne video yami nje le video yami bengifake ngenye dress nje ngathi noma yathi ngithi ke akusiyo ukuthi ngikhuluma nizabata mina angifuni kufanele imfihlo nangingafa ke bangadinganda abantu ukuthi ndala nindodana yazikalala yabona so bengilike akusiyo ukuthi mina ngikhuluma nizabata angifuni kufanele imfihlo yabona so wangilayela le video leyo kwathi kusiyathi ngisithanda sponsor sakho dog so yabona ngiyenzela wa TikTok wangilayela views uyangifollow yabona so shoti utakime egameni lokuthi ufuna sishaye i-collaboration awona abala nje kusena singashaya ama video maybe 2 noma 3 yabo base ngiyacela ngathi hayi kuthi nginye bhuti ngicabanga asobeka isikhathi ufike kimi store shooter then beka spana ke short yabo beka kusumle katholakala lula yabona so wathi kimi because ngiyasebenza night ngicela ukuthi sibonane ngeSunday yabona wathi asibonane ngeSunday ithwe khona off yabo ngiba free Sunday eqala sayibeka wangeti uyabona because wabanjwa ngilokunengi lokufaka ikhasi ukuthi phela yes kona phela mine wahamba ngeCovid umfati washot yes wahamba ngeCovid ayothenga sifonyo so yawahamba man ngithi wafa no wahamba emhlabeni hamba bukaphuma sakudlala ngathi nje ngisayothenga sifonyo
uyambuta shoti ngiseshoti wena nabukho mlombo othenga sifonyo nesuitcase ukho mlombo othenga sifonyo phethe impahla so lahamba lapho manje ke bothola ukuthi ngalama Sundays wena bhuti khaza kusinaseka office spanto siyawasha abone ma home chores yabona ngena bo cross wangakhona ngale Sunday qala the following Sunday nakhona bekufuna sishoot wangakhona sashutha kunaye so funa tochaza swamendano mfata hamba ngithenga sifonyo hayi phuma kule mfati bhuti imkhuba mbamba shoda ngifuna lokuyicoca nje futhi ngingako ngeke ungive ngicoca yebo bhuti nawe so sashutha kule yes3 manje bhuti manje nawe ungafa ke solo ungabatshela abantu ukuthi Ish cause vele angifuni kufanele imfihlo. Okay ngikhuluma iqiniso lonke sikonwanje ukuthi alivuki. Hayi qhubeka bhuti asiqhubeke. Yes ithemba like belingavuki lelithemba cause Ngani solano nebhuti yena ekusewena inazo ngcolile. Ata ngixoxa with positive thought la bathola song consider ezifuna umuntu wrong then why siqhubeke bhuti hayi nama ngiqhubeke ngathi wazogcina somtfolile wafika kule Sunday S3 nafika kule Sunday S3 ke dog hayi wafika kimi le location ngisahlala lapha ka kele azafika elocation hey phela idog yami ifika ina script ayinana kusema bathi to shoot ayona hey tsotsi yami le azafika kimi shot to shoot dog ambude access script good i-camera shoot good wabuta mina ke shot siphi script ngazi good iphi camera shoot ngazi good zona ikhona kodwa equipment semfowethu sesikhona ke but letinto lekumele sisebenze ngatadikho senta njani icayeni yahleka mina uyabona emfo wami ngiyakutshela mina yabona mina bhuti impilo ngiyatimbamba mina ngihuzuke kakhulu ebhuti wami uyabona ene ngiyajabula ukuthi simakathe akaka ngibukelele yabona akaka ngibukelele umdala ngifuna ukucala imanga mfowethu so ngathi shot lalela awumela ngiyabuya ngathi nangisuka kushot ngibheka le la ndleleni emnakethu bengiqabanga ukuthi icamera ngayithola kubani at the same time ngiqabanga ukuthi singashuthana sengifuna ubone ke dog ukuthi ngismart yabona so ngathi nangihamba la ndleleni ngaqabanga ukuthi kuseyinde singayishoot kwafika nje ama video la 4 same time avele ngabona zidlodi likho avele ngabona silaba semsamo bakhona but bakhuluma nami hayi kuse baqoqa basina baqoqa ngase okay yaloke seyikushotana camera hamba lo mimjita ama sekusacumba ifoni yakho sifuna kushuta so enibuya na utoshuta wathi ukuthi nginga ngihamba mjita wami ngihamba ngaya kushot shout out to him man shout out to the guy my brother so then ngafika kushoti nangifika kushoti ngathi ninetha sisebenze isikhathi siyahamba because ofika nzambama bese sijake nalilanga ngathi lingasithele yabona because ukazi bese kwehle quality so ngathi nafika kushoti sa shoot eyana video ethi eqala nje sina shot eya trend kakhulu pha video le so ngicala ngikubuyisele emva kancane shot kuta kwakhe kimi utele ukuthi it's collaboration just nje collaborate ama brand lamabili just nje collaborate so then sayishoot ivideo eqala nes2 nes3 nes4 so ashoota 4 ama video in one day yabona ayiposta leqala ivideo kunaye ukuthi ke epepe ngoba ngabanjani ukuthi le mali eSouth Africa bakhokhe Mandela abafake mina ngathi mina hawu angagcina lapha emantombadala kuthanza imali yabona shale video leyo buka ngayiposta nje le video leyo ngicetha kuyishoota yabona because ngayithanza manje azange ngijijele my brother ngutshela ukuthi le video le in 4 noma 3 hours bayina more than 500,000 views talk 500,000 views abethi ngiyabuka la kugcwele abantu basemzansi la kuma comment kuthina yini maswata khona vele yabona capacity ngisikho ko London nexe bangifakele ipressure labanye babhala bo more videos at that time nema video angitrinsa ngapost yabo master sengithule ngibuka sekutawendekana then ngayiposta mfowethu ngutshela ukuthi yathi iyocetha 24 hours beyithi 1 million views nyalo nje lokhu ngikhuluma ngathi I more than 1.5 million views boy check
hayi ndacheck Ivitami yokuqala nje na short. Kuyabonakala uscroll nje uscroll ubuke nje le vitami yokuqala na short. Nalamanye bengingedwana le ndazi. Ngakho bengisola ngitrenda nje nawe ngabuka nje. Trenda 1 million views bengivele ngibashaya nalabo 400,000 le ndazi. So ngicela short aba nenhlahla walikhanza lepage lami le-active. Oh, fika nawo sport. Akwalikhanza le-active. Fika sport lami ya. Beka i-brand. No, I'm not sure ukuthi beka i-brand but nje lokuthi uneligama elithi short I think beka i-brand. Yeah, I think beka i-brand. So then asangiposte video mfowami ka WhatsApp bangifakela i-pressure basibacela ema-video. Sina short. Social media inbox bacela ema-video sina short. Ingangasadi. Ayingabe walanzelisa ke lawa lamanye lebe bangawadi. Ayi ngwatshitshela kude kulama video lawo lezi than 100,000 views. I know avele ngabona sinyanyana lo mjida bamthanzile. Athi ngiyo lento le. Shoti bamthanzile so kuloku umthanza shoti nyaze kufuna saloku umthatha space 7. Kubeka kakhulu. Hayi ngamtshela ngamshaka kathi shoti mnathi yabona kwendakala. Hathe bhuti yathi ngiyabona mina. Athe mnathi lalela salo sibambana sibe munye buyasebenza. Kwasebente. Yeah. Dasethi yakhuphuka ngalo shoni kungekho lula. Ayakhuphuka. Kungekho lula. Dakhuphuka ngalo shoni dakhuphuka 8 foster sometimes because phela nasuthe ama video nathi ke ndiyasuthe video sibone ukuthi le nice story. But khona lapha eMaswati asibambisa. Uyabona? Khona lapha eMaswati asibambisa zaye safika la lesifike khona. Uyabona? So kwaba ngilapho ngiyacela ngasebenza khona short sacela sasebenza lapha yabona solo sahlangana lekalama wanje esikolweni so ngaso phenduleke sahlangana kanjani no short so sasebenza ke sagcina sesingipepeni short brand because nje mina short wangikhanza page lami belibhale pepete comedy yeah but then ngabe sengiyalishintsha after 7 ngathi pepeni short yabo so now we go by the name pepeni short yes but asesiqhubeka ngicela indaba dinenge man angicela sifike la kulesuthu man but lesuthu yakungayithanda Yey sekufuna ngivulele Coca-Cola ke sifika kanjani esudini ebhuti ebhuti okay ngingabuthi nje ngithanda le brilliance leyafika naso because lesudini nyalo i qualify le brand yenda ukuthi le brand isali ngithanda le brilliance noma lesudini le brilliance behind the suit no lesudini ayithanda Ayatibutela nje. No, ngithanda ibrilliant. Okay, it's fine chubeka. Yeah, inhliziyo yakho. Hayi phela lokho phela ngifuni mina ukusho ngoba yabona soyangidida. Yes, but ufika kanjani ekuthenini nayi le suit? And ukhetha kanjani uthi ngikhetha lena specifically? Sithi in the story sale suit nje ngikushesha nje kancane stock khona ukuthi si mfowethu sathi asibinse umbutana le suit. Esuthu lene mfowethu eshoba yathulu baba hayi iphelele nyama igagule njengoba hayi ngochubeka bhuti chubeka ungene kakhulu bhuti ayibeke njengoba injalo manje bhuti amkahle kahle sobe straight bothini wena ngithi lesuthu lena bhuti uyithatha hapi mina ngiyabuyaphi yabuyaphi nokuthi imele kuthini nje la kuwe what does it represent la ku nangathi representa mina ngasema ngathi budela nje angeke nawe mina abe ngeke kuvakala singahlafuna la okay but angichubeke mfowethu lokukhona lana isudu asendlule the question there mfowethu asendlule mfowami it's a long story document akaza no sashayibeni fish i-public mfowami khona lokufuna abatati khona lokufuna abangatati okay but lengakusho ngalesudu nakwahanjwa mfowami akanje phuta mangifuna ukuyena because yena ku just lesuddu lekuzifike emkwamba inkomo lethe ngisikisi lapho manje sibayene ekhaya 6 wethi inkomo kwabe sekutholakala lesuddu bephune manga ngide phuta ngoba sonveni ahlezi on point so ngiyakutshela mfowami kwaphuma 6 wethi inkomo kuze kutholakala lesuddu lena mfowami so akhona bekufuna kube ngi5 ethi ingoma yabo lo treatment 6 kwadurisa ngilothi ine wifi la kwaphela langala ine wifi ngakho nje majidi wakhanza alekime esikhathini esiningi sport yes nalesicathulo lesi la sine econ la kana say why eksela ngakhle kushayibona lo phela pholi lo niyadlala wona kusasa mina man ubuya kuleso ase sithi
Kunebamfana ekhaya. Labafisa ukuthi nje yathi ngifisa kufana na Pepe mina ngicela isikole ngifuna kufana na Pepe nje labacabanga ukuthi into vele tendeke. Ebhuti ngicela ukuthi ungitshele imvo letimbili. Your lowest fee ebooking and your highest fee ebooking lokho wayebona nje usesekule industry. My lowest except ticket as book out 25 rand. The lowest le 25 rand kwaba I lowest. Hey lo 25 rand kwaba I lowest. Ukuthi so naba unganalo 25 rand. Wayebusukubonke sokuba basibhuka 25 rand. Ane bhuti ngina 30 ngeke sesihlanganisa bhuti ngene 30 rand. Ufuna ngibhuka 30. Hayi no. Okay, for ukuphendula le question yakho leyo my brother, ukuthi I highest booking fee kuke kwaba ngimalini. Ngicazi utatibonela wena because mina letinye into angisinalo lothanza kucoca uyabona. Yes bhuti. Angisiyothanza kucoca because but ke nibuya kulo 25 Yeah, 25 rand sibuya khona but kulo kubuya ku 25 rand kufuna bese uyabuka lokuthi sabeze sifika kuphi yabona I-invoice leyo ungayimemeti le mali leyo. Uyabona ukuthi imalini leyo. Yabo imali lesapho. So hamba lana mfowethu. Yeah, imali abasibhuka ngathi. Hayi. Talking about the invoice ebhuti. Uyabona phela vele sine manager. Ngano 25 rand bo charge njani ebhuti because phela mhlambe liphutha lelo. Lapho ngicasi bese ndiwa nangendlala ebhuti. Angiziphela itolo akusafana noma. Angizitolo bese namcondo wena ngokuthi sibambe emathuba egameni ukuthi ufuna kuphathanise emaportion naloko yabona. Okay. Kanti namhla sisabuka la maportion sesibuka lokuthi le ngapane yethu angeyilima yini. Because mina eBram wena noma ungaba iBram kangakanani but now just ne birthday celebration ukuze ngifike la kuwe ufuna qale confirm ekuqala bhalwe emabhukwini kusipepe uyaphuma uya ku birthday celebration yasiyabona. Vela asocondise because sina bese sinithatha kabi uyabona. Nangabe ngithi Pepe yathi ngebirthday celebration ngiva ngathi uyalisa naso kuthi wena hayi ngisathi okhuluma nemanager. Kumcoka kanganani lokuthi nawo artist ube nemanager. Imvo takho ticonze nje. Ebhuti kumcoka kakhulu ukuba professional kumcoka kakhulu. Yathi mina ngikutshela ukuthi mina yethu sicabene nabo bhuti labaningi. Lebe ngisolo ngiphusha nabo way back yabona. Because banemcondo ukuthi yabona Pepe umjita Mati from yabona. So mina kutshela ukuthi kusathi ngishaya event yami so nangishaya event yami ngicela manje ubuyi ngibambiza dog. Umtshele lo muntu uthi dog man. Sangunethi ayinombolo emphathi ukhuluma naye. Abhekele uthi uyamesaba umphathi. Hey ngithi buthe ke mina usomsabelana umphathi phela ngoba khuluma nemanager yami dog. Umtshele ukuthi ufunani ntakuphendula. Yabo. So khaze ukuthi umtshita songena emenini ngaleyo ndlela bese uthi Pepe uthwalile. Ole. Bese uthi Pepe uthwalile bese uyamangala ukuthi kanjani. Uyabona? Yabo so emajita vele nje engingakusho mfowami wami sicabene nabo ngale ndlalo kokuba nebo manager ba professional and staff yabona. Le nguvubuta wathi kumcoka ngani ngelo. Ayi kumcoka kuba ne manager dog. Kumcoka because I understand the tongue letinto because angithi naletigaba atifana namna yethu leta lokuphusha because angithi nesigaba lapho konkhanzi uyayishaya le content but into thamba slowly yabona. Kaze ama bookings into letingaveli ma meeting ma appointment ubabethe yabona. But ke this I think last year mfowami qalele busy abakhona le busy uthole ukuthi asisakhona kwenta letinye izinto yabona nje kuphendula abantu ku WhatsApp indaba sisakhona excuse me so ngaba like ayinani kufuna sibe ne manager short la dawonakala into because lokho umuntu utak approach for my bookings maybe ngeMonday yomphendula lesihlanu ayisikahle yabo so ngaba like manager kwamele sibe naye yabo so then uNkulunkulu amuhle wavela Mr Ngomane Mr Ngomane yesu sebenza lapha prison uLwata so Mr Ngomane timvothamba ngendlela yes afike saba ngomndeni waba imanager yethu so nguye ke nyalo lobukele into njengala ama bookings maybe nje na ufuna kunephathelene nathi yabona maybe angisinawe nje nawusibita ku podcast njama approach yena ungendlela timvothamba ngendlela yabo so kuba kanjalo ke mfowami so the professionalism emqoko yabona ebhuti cela ukuthi ukhulume nebamfu bakho emakhaya abakuthandayo and abakuthandayo ke track abantu bakuthanza bhuti abantu bakuthanza bhuti wami nami ngeke ngakunotice lo yathi sine bhuti wami ngeke nangichama kulamanye emalokishi uve bomshana nangipepe make
noma akakhokhe imidlalo engaka ngamathi nalokho ngithi nje ngicela ukunyala ukuba nje ubonge nema-followers akho langaka nje lokuceda kwa-accomplisha nje ku-TikTok. Sobonge nje lithuba nje sobonge nje kubalandeli babhebhe. Bathini kubalandeli? Ngiyabonga kunetayile lithuba lelo mfowethu. Aba kunetayile lithuba lelo. Awona ngathi ukuthi ngicala ngekuthini. Angathi ukuthi bengicala ngekuthini. Ngentwana encane anginako lokungakanani bafowami. Bafowethu nabo tsatsethu but nje ngithi angibonge. Ngathi ukuthi ngabonga kanjani ngalokwanele yabona. Because ngibuka la ngisuka khona nje yabona. Suka khashana kakhulu yabona. So ngiyamangala nami nasekwende kade into so. Mina yathi ukuthi abangani bami to be honest, ngicala i-commentating for 5 years back. Because ngicala 2021. So then mina athi ngafika kubo 20,000 followers without a phone. Nje. Udelcing? Ngikuthi phone but lebe ngikwenda bengiboleka iphone yami umuntu ngiyoshoot bese ngiyathatha ngifaka ecingo ndalo omunye umuntu. Maybe nakwenza sinemle ngihlala naye maybe ngibhuti wami noma oledi. Cela ukukhumbule nje munye noma babili noma bathathu babide nje uzozathi ngiyabonga. Oledi. Amboma wami make bekane phone. So oledi wami bekane phone so ifone already beyine account yami yalo Facebook le page nalo TikTok yabona because maka kusumlo tsanza into kangaka. So bokhanza ukuthi ngithola namajita ema-iPhone ngishoothe ke nangishootha kona namajita bese ngisendela make through WhatsApp. Because nama video automatically ndakhanza ngifike endlini. Shout out to Mage. Yeah, thank you so much. Ngiyabonga kakhulu umntana la mina. Ngingaba neyami iphone yabo. So then ngebe kanjalo singifike endlini ngipost yabona. Ngipushe I mean apushe ama video apusha ngithi phone but bebacansi ngefone. Phone. Ngaze afika 20,000 followers. Ngala singamshina sakhile Nkosi yami. Wafaka la Twitter network umntana abantu. Bani sakhile? Sakhile athi 7,000. No ngingasakhile yashabe siyathula mos. Because phela laba phone khumecizo angihlanye mina yabo. Ngangimane ngithe lo. Because lokho ngithi hello it means angiva yabo. Yeah lokho ngithi hello it means angiva. Uyathi usikuyakhuba nebhuti kushayelwa ngumuntu nje yabona. Bese uyathula. Siselapho futhi kune bantu labangi-3. Kuna Sakhile, kuna Gedlembane, kuna Shoti. Bamfle bengathi basempilweni yakho unyalo nje. Bantu ngathi ukhuluma nabo khona. Mfowethu. Akathi buthi noma ungangivumela sasike sishayele munye nje sasike simhambise network. Shaye nje nge-live performance nje. Sasike sishayele munye kulaba labangi-3. Okay, so umtshele nje ukuthi sila podcast sifuna umsendela 200 nyalo. Lasakabita le nombolo bese sithi hello esimshaya kanjani. Okay, asesikuzame mfowami. Shayela abantu laba ngithatha. Okay, kunemali yethu sinashotile siyigadzile ne. Oh, okay. So ndomshayela ngimtshele ukuthi le mali seyingenile, uyabona? Ngitshela bithi inombolo fast ngathi sibude ukuthi simfakile kuphi le nombolo. Yebo akabhithi inombolo. Nawe uyayibita uthi hello. Ulivalile. Okay. So lengamshayela lana nasengishayele okay hayi asingashayeli umuntu but lokukhona nje ukuthi wasinza ewasinza ayisho 2000 abayo from chaba kusene imali lenhle lesigatsile man ya kuma 1000 swagatsile aje from buys mthe seyingenile yabo mthe umfana umuntu esumfakile kiphi account nakathi momo ngithelo yabo nakathi FNB maybe ngithelo yabo bengamthola mnanzi ngisho beyitaba inhle kakhulu unfortunately asikamthola no kulungile bhuti sesizivala nje bhuti ugcine ngakabonga laba bantu ugcine ngakabonga qhubeka ngisaxoxa so ngiyabonga kakhulu bantu benhlitiyo yami ngafika mina ku 20,000 followers nganayo iphone uNkulunkulu amhla ngathola esinye script sami ngaphusha ngaso ngaze ngafika kuna iphone lesenginayo namhla yabona so mandleni onke lawa abantu abamake so ngiyabonga kakhulu and nichubeke nichubeke ningeseke futhi nami ngeke ngiyekele ngizama ngiyibambishisa kona akusilula man but nje uNkulunkulu ukhona enwethu sonke soncha sitawukhanyisa kunothe so ngibonga kakhulu isupport yenu ngiyayibonga each and every day so please continue supporting me guys uyabona ngomfanyana nje lomncane lochamuke emakhaya bafowami anginako lokungakanani uyabona lokukhona nje nginaziphiwo salokuhlekisa labantu
Akona ngaphiwa man labanye bathi ngathwala nabasho kanti phela nani intwana encane nje lento akathi nakazikisina ukuthi comedy in my veins dog in my veins comedy in my veins so lento ilangatini so ngibona ukuthi ningibambise lokho leli talent lami ligcine li recognize even le maven nalapha so lokho the recognition ngiyithole because of nina so thank you so much angigcine la kwanyane but angathi mbamba athi singabonga ngithini labantu laba kungakho angazuthi nalokubonga kwami ngiva ngathi angibongi manje angisadi uvakele ebodi asisivala nge-top 5 yakho ma-comedians la swati nje top 5 yakho nje the top 5 yasho ya Pepe nje top 5 yama-comedians manje ngingamosebhudini manje sinakukhuluma lokunanga no nje ama-comedian mancane moslango ngicela ama-content creator ngikwana nge-order nje ukwanaka but angenze ama-comedian akhona kangwayicela ama-content creator ama-comedian akhona mancane okay ngiprebona labo babe ngu-5 nje okay 1 mani wami ngengimshiye mani Mekedle Mbana yes mari Mekedle Mbana Mekedle Mbana siyagedla baba singingi yabona shoti ayinjani kusephuma lapha yabona azonda shoti ucatha mama 3 bongisa amasonto madoda niyamathi bongisa amasonto yabona wabongisa amasonto kusamfana mlo yamyekeleni mana kusayona injamle kusebongiswa kusefalo yaphefa bathina akakwadi lo yabo wes 3 bongiswa yeah sewakhile Dlamini injaka sewakhile injaka nengle you never go wrong sewakhile sekhota munye ayikubuthi the top 10 man dog because labantu bafo wambonge man yabo because angangigcina la kulo 5 banenge nalabayele ngibafika asizathenanga 5 manje mosa ngeke phela babe ngu5 because bayi brand bang 2 yabo nje Ron Kingmore my favor way too bongisa hamba na Dare bongisa hamba na Dare oh me wasofuna expose that thing ho sharp thank you so much for watching the podcast it was your boy Pepe the comedian with Sia the one and only thank you so much babukele emakhaya thank you so much babukele emakhaya stabana part 2 mina nje ivana comment lapho niqhubeke sibonga kakhulu Samvuleni nika Pepe the comedian sibonga kakhulu Samvuleni nika podcast till we bring you another guest shout out